Ndabasuje inshuti bakunzi ba My TV Rwanda. Reka tubane mu cyegeranyo gikubiye mu birebana na coup d'etat zimaze iminsi ziba hirya no hino by'umwihariko muri Afurika. Mu myaka 60 ishize ibikorwa byo kwirukana abagashakabuhake bikirangira muri Afurika, ubwo ndavuga mu 1960 kuzamura, hanyuraga mu bo bagize imbata bagahirika ubutegetsi bw'ababakuye amata ku munwa. Bashyigikiraga imitwe y'inyeshyamba ngo ibafashe guhungabanya umutekano mu bihugu birukanywemo izaba inzira yo kubigarukamo. Nk'urugero, muri 2011 mwibuke ko ibihugu by'i Burayi na Amerika byashyigikiye mu buryo bweruye imitwe yitwaje intwaro yishyize hamwe ngo irwanye ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi muri Libya, kugeza ingabo za OTAN zigabye ibitero simusiga muri iki gihugu zicuye umugabo wari warubatse ubukungu bwacyo gihinduka umuyonga. Ibiri kuba muri Afurika kuva muri 2020 byo biteye ukundi. Politiki yarahindutse, ibikorwa byo guhirika ubutegetsi byiganjemo amatsinda y'abasirikare ayobowe n'abakoloneli babufata bagashyiraho undi muntu. Ni impamvu ibyihishe inyuma ni iyihe? Abo mu burengerazuba bw'isi babifitemo ukuboko cyangwa ni igisiga cy'urwara rurerure kimena inda? Kugeza muri 2025 ibihugu 7 byo mu bihugu byo mu majyepfo n'uburengerazuba bwa Afurika biyobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare. Aha navuga muri Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, Guinea Conakry, Gabon, muri Madagascar ndetse na Guinea Bissau. Umusesenguzi mu bya politike ati: The root cause is that we don't have democracy. We pretend to have democracy in all of the West African countries. In addition to that, the economic conditions of the people is very bad. It's worsening, improving a lot of few people, inequalities, and the fact that people are mismanaging democracy to sustain themselves in power. If they don't become very serious and honest about promoting real democracy, rule of law, good governance, freedom of expression, freedom of opinion, all those things that are part of the democratic process, they are exposing themselves. Those leaders from Nigeria, even where there has been a coup attempt, to Cote d'Ivoire, to Senegal, across the West African region, military coup will continue to be a reality in Africa. Muri Benin ho itsinda ry'abasirikare ryateye urugo rwa Perezida Patrice Talon rishaka kumuhirika ku butegetsi ku itariki 7 Ukuboza 2025, ariko abadashyigikiye ibi bikorwa babakoma mu nkokora. Aba basirikare bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigri babashije gufata televiziyo y'igihugu ndetse batambutsa ubutumwa buvuga ko bakoze coup d'etat. Mbere y'uko televiziyo iva ku murongo, aba basirikare bavuze ko bashyizeho komisiyo ya gisirikare igamije impinduka, basesa itegeko nshinga, inzego za leta n'amashyaka yose ya politiki. As for the seers, the army invites them to freely go about their business in peace and tranquility. To the international community, the Military Committee for the Refoundation reassures them that Benin's international commitments as well as human rights will be respected. Finally, the army solemnly undertakes to give the Beninese people hope for a truly new era where fraternity, justice and work reign, a symbol of our national unity. Long live the soul! Long live the refoundation of our dear homeland! Long live Benin, the Republic or death, the people first. Done in Coup on December 7, 2025. Abahiritse ubutegetsi bose bahuriza ku kuba bwari buriho cyangwa se ubwari buriho muri rusange butarabashije kugarura umutekano nyuma y'ibitero by'abitwaje intwaro, imiyoborere mibi, ruswa no kudakurikiza amahame ya demokarasi. Impamvu y'umutekano yagaragaye cyane mu bihugu bya Mali, Niger na Burkina Faso. Mbibutse ko Ibrahim Traoré yahiritse ubutegetsi akavuga ko agamije guhashya ibyihebe byayogoje igihugu no guharanira ko umutungo kamere w'igihugu udakomeza kwibwa n'abanyaburayi. Muri ibi bihugu kandi guverinoma zahiritswe ku butegetsi zashinjwe gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu gihugu. Mu bihugu byiganjemo imitwe yitwaje intwaro nk'ibyo mu bice bya Saheli, ibikorwa byo guhirika ubutegetsi biva mu basirikare ahanini batishimira ubushobozi bahabwa bwo kurwanya iyi mitwe, binakubitiraho guhembwa intica ntikize. Nyamara abanyapolitike bategeka, ni ukuvuga bategeka aba basirikare, ngo bo baba babayeho neza. Mu nshuro 11 hakozwe coup d'etat muri iyi myaka 5,
abazikoze bagaragaje ko abayobozi bakuyeho bamunzwe na ruswa y'igihe kirekire bituma badashobora gukemura ibibazo by'abaturage uko bikwiriye. Muri Madagascar ho byabaye umwihariko kuko Andry Rajoelina yaritwe kubera urubyiruko rwigaragambije ukwezi kose ruvuga ko ategekesha igitugu, hanyuma abasirikare bageza aho biyunga kuri uru rubyiruko kugeza bafashe ubutegetsi. Gusa uwabufashe we yemeza ko Perezida Rajoelina ngo yahisemo kubureka maze arihungira. We were not conducting a coup at all. It was the president himself who decided to leave the country. Gen Z want practical change very quickly. How will you respond if they challenge your presidency as they have with previous presidents? We can't do anything within 1 to 2 months or 1 to 2 years. You can't conduct refoundation or recovery. And I think the Gen Z, most of them are educated people. They can understand what is possible and what is not possible. What happened in Madagascar is being seen as a warning to old dictators on a very young continent. Do you think that old dictators in Africa should be worried? I don't know what to say about the other countries, but I know my own country. And tomorrow, if the people of Madagascar hate me, then I will leave this palace. Impamvu z'imbere mu gihugu ku bikorwa byo guhirika ubutegetsi zihabwa amahirwe make cyane. Ibihugu bikomeye ku isi bigahabwa uruhare runini mu gutuma abakuru b'ibihugu bamwe bahirikwa. Kuva muri 2021 ibihugu byabayemo guhirika ubutegetsi bifitanye isano n'Ubufaransa. Mu magambo make ni ibyakoronijwe n'Ubufaransa, byari birimo ingabo z'Ubufaransa ariko bikanagira imikoranire itagiye kure n'Uburusiya. Ibyo mu burengerazuba bwa Afurika byinshi byamaze kwirukana ingabo z'Ubufaransa imurira ubufatanye ku ngabo z'Uburusiya. Abasirikare babitegeka bavuga ko badakeneye imitegekere yamatse ibihugu, ahubwo bazafatanya n'ibihugu biha agaciro inyungu z'impande zombi, ubufatanye, hanyuma bikaba bitandukanye n'igisa n'ubukoloni. Traoré avuye mu Burusiya mu minsi yashize ati: Of the Russian army, which inspires us to develop in the same direction. Relations are great, and I can say that during the past 2 years, they have started very well, and we are strengthening in such sectors as defense, security, but also education and trade. So, we have advanced cooperation in the different sectors so that we can share and exchange experience, as we have much to learn from Russia's education system, especially science. It must be mentioned that until today gold was Burkina Faso's first export product, but we have developed agriculture, first for self-sufficiency but also for foreign trade and export. The terrorists are strengthened by many foreign fighters, who are not actually. When I take the case of Burkina, there are many criminals there who are not Burkinab. There are also instructors who come from various countries to teach them many techniques. But it's not terrorism, in fact, it's imperialism. Their objective is to keep us in a permanent war, prevent us from developing and continue to exploit our resources. Perezida Kagame we asanga kudeta zimaze iminsi zikorwa zimwe nta shingiro kuko ngo nta kibazo abazikora baba bagiye gukemura, ariko ibaye ifite icyo yakemura ntacyo byaba bitwaye guhirika ubutegetsi. Reka mbashimire cyane kubana nanjye, ni My TV Rwanda. Ibiganiro byiza kandi bisesengura byinshi mukeneye nakagaruka. Ciao.